Helo, a chroeso i Uned 22 y cwrs Sylfaen. Cyn edrych ar y gwaith newydd yn Uned 22, dwi eisiau adolygu I would. Iawn, felly, beth yw I would? Baswn i. Ti? Baseti. Fel y licorice all sorts. Baseti. Fe. Basai fe neu basai hi. Ni. Basai ni. Chi. Basai chi. A nhw. Basai nhw. Felly, mae'r yn bwysig. Basai ti, basai ni, basai chi, basai nhw. Yn Uned 22, dyn ni'n dysgu sut i ddweud I should. A mae'n ferf odd. Dyn ni ddim yn gallu dweud to or to yn Gymraeg. Yeah? So dyn ni just yn dysgu I should, you should ac ati. Felly, gwrandewch. I would, baswn i. I should, dylwn ni. Dylwn ni. Dylwn ni. A chi? Dylwn ni. Felly, mae dylwn ni yn short form. Felly, dylwn ni fynd. A chi? Cyfieithwch. I should go. Dylwn ni fynd. Help. Dylwn ni helpu. Stay. Dylwn ni aros. Pay. Dylwn ni dalu. Baseti. Dyleti. Dyleti fynd. A chi? You should help. Dyleti helpu. You should phone. Dyleti ffonio. You should stay at home. Dyleti aros gartre. Dylwn ni. Dyleti. Basai fe. Basai hi. He should. Dylai fe. She should. Dylai hi. Cyfieithwch. She should drive. Dylai hi yrru. She should go on the bus. Dylai hi fynd ar y bws. On the train. Dylai hi fynd ar y tren. In a taxi. Dylai hi fynd mewn taxi. Dylwn ni, dyle ti, dyle fe. Nesa, basen ni. Dyle ni. Dyle ni siarad Cymraeg. Beth am we should do the homework? Dyle ni wneud y gwaith cartre. We should go to a sadwrn siarad. Dyle ni fynd i sadwrn siarad. We should watch S4C.
dylen ni wylio S4C neu dylen ni edrych ar S4C. Basech chi, dylech chi. Dylech chi. Dylech chi fynd. Cyfieithwch. You should come. Dylech chi ddod. You should phone. Dylech chi ffonio. You should leave. Dylech chi adael. Un arall. Basen nhw. Dylen nhw. Dylen nhw helpu. Cyfieithwch. They should finish. Dylen nhw orffen. They should start. Dylen nhw ddechrau. They should eat. Dylen nhw fwyta. Gwrandewch. Dylwn ni. Dyle ti. Dyle fe. Dylai hi. Neu dylen nhw. Dylen ni. Dyle chi. Dylen nhw. Iawn? Beth am y cwestiwn? Beth ddyle ti wneud? Iawn? Beth ddyle ti wneud? A chi? Beth ddyle ti wneud? Iawn. Substitute. Dwi'n dweud fe. Dych chi'n dweud beth ddylai fe wneud. Iawn? Nhw. Beth ddylen nhw wneud? Hi. Beth ddylai hi wneud? Chi. Beth ddylech chi wneud? I. Beth ddylwn ni wneud? Ti. Beth ddyle ti wneud? Da iawn. Okay. Beth am y negyddol? Wel, fel arfer, mae treiglad, dylwn ni, ddylwn ni ddim, ac wrth gwrs mae'r gair ddim yn blocio y treiglad. Dylwn ni dalu, ddylwn ni ddim talu. Ddylwn ni ddim talu. A chi? Ddylwn ni ddim mynd. A chi? Eto, disodlwch. Substitute. Ddylwn ni ddim mynd. Fe. Ddyle fe ddim mynd. Ni. Ddylen ni ddim mynd. Nhw. Ddylen nhw ddim mynd. Ti. Ddyle ti ddim mynd. A chi. Ddyle chi ddim mynd. Da iawn. So, I should, neu ought to, dylwn ni. I shouldn't, ddylwn ni ddim. A'r cwestiwn, beth ddyle ti wneud heddiw? Un peth arall. Yn uned 20, dysgon ni atebion yes and no's. Wel, nawr mae ateb newydd. Ond, mae'n rhesymegol, completely logical. Dych chi'n ateb, yes I should, yes he should, yes they should, ac ati. So, just triwch. Ddylen nhw fynd. Dylen, yes they should. Ddylai hi fynd.
Dylai. Yes, she should. Ddyle ti fynd. Nawr, dych chi'n mynd i ddweud, yes, I should. Ddyle ti fynd. Dylwn. Beth am na? Yeah? Cofiwch ar ôl na mae treiglad. So, na ddylwn. Ddyle ti fynd? Na ddylwn. Ddyle nhw fynd? Na ddylen. Dylai Sam fynd? Na ddylai. Ddyle chi fynd, y grŵp, ddyle chi fynd? Na ddylen. Ond dylwn ni fynd nawr. Mae'r uned yn mynd yn hir. Felly, uned 22, dyn ni'n dysgu rhywbeth defnyddiol, rhywbeth handi iawn, shwt i ddweud I should, I shouldn't, ac ati. Os ydych chi wedi mwynhau y fideo yma, cofiwch am y fideos ar YouTube Dysgu Cymraeg. Hwyl!